Kei te pakipaki te uepu mo ngā umanga Māori I ngā kōrero a Phil Goff mo te haukoti I te mahi hoko whenua ki Rāwahi. I te hui ātau a te rōpū reipa I ngā tatanei I puta mai ai ia Phil Goff te kōrero. Ki te pōti ngia rātau hei kā wanatanga, e kore te nuinga o ngā tono whenua a ngā umanga o Rāwahi e whakaiti atu. Kua whātau a Ron Mark I runga I tēnei pāmu I Wairarapa. Titi katoa ana o na waiwai me tōna ngākau ki te whenua. Kei te harikwaia, kei te whakawhenua hoki te rōpū reipa, I a rātau. Isn't it interesting, 15 years ago when Māori were saying the very same thing, they were racists and xenophobes, and now non-Māori politicians say it and they're making sound economic sense. I te hui a taua te rōpū reipa, I puta ia Goff te kōrero, ki te hiahia te rāwaho ki te hoko whenua ki Aotearoa, me nui ake te homai I te moni noaiho. They'll have to bring jobs or technology, increase exports or bring other benefits for New Zealand. It's a good move, probably a little late, but looking at some of the issues that New Zealand faces going forward with the ownership of its land, Māori would welcome such a move. Kua tino kihiruanga whakaaro o te rōpū reipa, I nā hoki I tā rātau noho hei kā wanatanga mō ngā tau e iwa, e ono rau e rima te kau mano heketea te nui o te whenua I hoko nātu ki Rāwahi. So we could be a little cynical and say that it is about political positioning. But I guess the bottom line is that Māori have always believed that land should not be sold to foreign interests. I raro I a reipa ka mau hoki I Aotearoa, te whitu te kau marima ōrau o tētahi kamupene hanganga. E kati haere ana te kuaha ki te rāwaho, engari waikahua me nā mā tēnei e tūwhera anō ai te kuaha ki te rōpū reipa. Ki Ingi Kiriona, te karere.